achoro parpik lo pini ni tum dak DC office kal deputy commissioner of Karbi Anglong Asai Anglong Dwar Bagori arat tem memorandum kita alam thira hello tumi head korte banghini Georgia la Milton anang litum apor pi pen afran kidam ju te longli kang rai pen afran kidam ju pathak si nitum dak Dwar Bagori arat hoi pen nitum dak memorandum pilo so memorandum la mak nitum akediman mate akediman ke la hello je lasu somar fan justice pinangji lapen lasu somar fan compensation in rupees 20 lakhs pinangji lapen langroi jintu sen gravel ke full bang nitum fan ington nai lasu sen gravel ke full pen posi lasu somar tam pran dan nanglo lapen prang aku pen sitame ladak dahuri langroi long langroi mate longli kang rai pen ki thin tum arjulong le penang sitame non bang ke langroi long sen gravel ke full lapen ajok langroi kang cheng su soli ya hanuk bang lo posi lasu hanuk kang rai persi kichinang posi nitum la so sen gravel la bangke itu pan ington nang po lalo na sen non special inquiry ta nitum pan BC la proper mate justice akang sai mission akang sai nitum ke longi fansi ada pini GC sa hemongan memorandum thanam lo thank you dehuria ro lo ningkan kam lage photang ningkan hini ke sombak do po nasi pon pon na so sen gravel ke thoi na so si pon Golaghat district Jorhat district plan district si pon ala mo memorandum ta piolo DC fan 28 October 2020 ani tame rat hoi pen nelip bot nelip tapen Dwar Bagori pen memorandum pilo tame thangnat action ave tapen towar tame karang khe apra anta denglo tapen hodai tame ta alu somar tame kache song ta dopilo tame piniani so fan thangnat tame action ave so posi pini kasan kisung phonang lo posi so sengrevel ke sana bangke nilip tapen Dwar Bagori along alang itu anpen sengrevel bang ki full kang ton ko ki fansi kachunung rilo o hai ro tri kon